Добрый день. Good afternoon. So if anyone needs translation into English and still doesn't have headphones, raise your hand please, and you're gonna be equipped. Okay, I see that everyone is equipped. So we're gonna start. Добрый день, поважанное господарство, поважанные дипломаты, поважанные журналисты. Сёння тут адбываецца прэсавая канферэнцыя, арганізаваная нацыянальна-вызвольным рухам «Вольная Беларусь» і Беларускім домам. Тэма канферэнцыі «Палітычныя вязні ў Беларусі» і магчымасці уратаваць жыцці вязняў. Канферэнцыя будзе цягнуцца максімум 1 гадзіну. Будзе 2 часткі. Першая частка – гэта прамовы колішніх палітвязняў і сваякоў палітвязняў. Другая частка – гэта магчымасць для журналістаў, усіх тут прысутных, задаць свае пытанні. Мы будзем пачынаць, і першаму слова я перадаю лідару нацыянальна-вызвольнага руху, дэпутату незалежнасці Беларусі Зінону Пазняку. Добрый день, поважанные спадарни и спадары. Я расскажу коротко, что отбывается в Беларуси в связи с палітвязнями. Уже тысячи людей на протягу 5 год арештованы по сфабрикованных меркованиях, незаконно, и сидят у тюрмах. Створена спеціальна система, яку ми називаємо системою схованого геноциду. Людей, яких хапають на вулиці, хапають по сфабрикованих обвинуваченнях. Но, наприклад, приймається відповідна постанова режима об тим, що некая з'ява, допустим, Белсад, альбо некая радио, альбо некая література, альбо некий письменник з'являється екстремістом. І ті люди, які слухають це радіо, ті глядять це телебачення, ті глядять відео і ставлять лайки, і вони фіксуються як екстремісти. Таким чином, під цю фабрикацію нахапано тисячі людей. Значить, хапають найбільш людей демократично настроєних, білоруських патріотів, людей більш активних. І ставиться задача позбавити громадство від цих людей. У тюрмі створена система катувань. Політичні усі в'язні, вони мають жовті бірки, так як неколи у фашистських лагерах. До їх особые відносини, до їх вживається катування. Про це розкажуть в'язні, які тут присутнічують. І виник цієї політики такий, що сотні тисяч білорусів вимушені утечі за межу, рятуючись від репресій, і десятки тисяч знаходяться у тюрмах. Серед тих людей, які схоплені у тюрми, шмат доведені до смерті. Некоторые забиты. Конкретно політик Ашурак, конкретно великий наш білоруський мастак Олесь Пушкін, був фактично забитий, доведений до смерті. З відомих, померлих і забитих 7 особ, але у речовісності їх десятки. Многі помирають, виходячи з тюрми, довго не живучи після катування. Ось ця система винищення нації, винищення еліти національної, вона вельми непокоїть усіх білорусів. І думають, як цих людей визволити. Європа фактично пропонувала таку концепцію, що душить режим санкцій.
Эканамічныя санкцыі супраць рэжыма носяць агульны характар і працягваецца ўжо 5-й год. Не маюць ніякога ўплыва на вызваленне палітвязняў. Палітвязняў забіваюць, паміраюць, іх катуюць. Другая канцэпцыя, якую прапаноўваем мы, Нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», гэта, што калі няма сілы, калі няма магчымасці ліквідаваць рэжым, то трэба ўжываць тыя метады, якія ўжываюцца з тэрарыстамі. Уступаць з імі ў перамовы, уступаць з імі ў гандаль, каб выратаваць жыцці людзей. Наша пазіцыя з'яўляецца гуманістычнай пазіцыяй. Паўтараю, што гэта тыповая з'ява, калі тэрарысты захопліваюць закладнікаў, то альбо іх знішчаюць, альбо ўступаюць у перамовы дзеля выратавання закладнікаў. Тыя вязні, тыя беларусы, якія схоплены і сядзяць у турмах, якіх катуюць, яны з'яўляюцца не вязнямі, а палітычнымі закладнікамі. Іх схапілі незаконна, па незаконных абвінавачаннях, ад іх адбіраюць здароўе, іх катуюць і даводзяць да смерці. Паўтараю, гэта закладнікі. І рэжым выступае як калектыўны тэрарыст. Таму наша пазіцыя такая, што трэба уступаць еўрапейскім палітыкам у дачыненні з гэтым рэжымам, каб вызваліць жыцці гэтых людзей. Доўгія гады вялася дыскусія па гэтаму пытанню. І вось у апошні час прарыў здарыўся, калі у гэтую сітуацыю падключылася адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Яны пайшлі на перамовы з акупацыйным рэжымам і вызвалілі некалькі асоб. Гэта пачатак, які паказвае, што з гэтым тэрарыстычным рэжымам выратаваць жыцці людзей магчыма. Другі момант вельмі істотны. Палітыка санкцыяў ўжо 5-й год існуе, паказала сваю неэфектыўнасць. Палітыка эканамічных санкцыяў штурхнула рэжым і эканоміку і гандаль рэжыму ў бок Расіі. Гэтыя санкцыі аказаліся выгадныя толькі Пуціну, таму што фактычна з санкцыямі Беларусь і грамадства накіравалі пад Расію. Мы стаім на пазіцыях дыаметральна супрацьлеглай палітыкі. Трэба адрываць гэты рэжым, надрываць народ, грамадства ад Расіі, ад пуцінскай акупацыі. Трэба кантакты з вольным светам, кантакты з Еўропай на ўзроўні культуры, спорта, на ўзроўні гандлю, на ўзроўні інвестыцый і такім чынам адцягваць беларускае грамадства у сістэму еўрапейскай дэмакратыі. Нягледзячы на тое, што існуе гібридная вайна, што існуе вайна на Украіне, магчымасці такія ёсць. Вось у сувязі з гэтым мы і сабралі нашу прэсавую канферэнцыю, каб давесці гэтыя ідэі, гэтыя нашыя думкі, якія рэальна пацвярджаюцца, што яны канструктыўныя, давесці да заходніх палітыкаў, цераз амбасадараў, якія тут прысутнічаюць, цераз заходніх журналістаў. Калі сфармаваць вельмі коротка, мы, беларускія дэмакраты, мы, беларускія патрыёты, звяртаемся да Еўропы, да еўрапейскіх палітыкаў, дапамажыце нам, дапамажыце беларусам. Ёсць магчымасці выратаваць жыцці людзей, якіх рэжым загнаў у турму. Такія магчымасці ёсць, і мы хочам, каб наш голас быў пачуты, і гэтая палітыка стала рэальнай. Дзякую за увагу. Слово предоставляется Виктору Пархимчику. Гэта палітвязень, колішні палітвязень, які адседзеў у турме 2 гады. Dzień dobry, położone gospodarstwo.
Так, я сапраўды адзін з тых людзей, якія змаглі выжыць і выехаць у краіну свабоднага свету, а пасля рэпрэсіўнай машыны. Так, сапраўды, Зенон Мсціславіч верно сказаў, нас мецілі вось такімі вось жоўтымі біркамі. Всех тых людзей, якія выступалі супраць рэжыму. Прошу пусціць па зале. Гэта дакладная копія, менавіта маёй біркі. Гэта карцер, у якім мне агулам прыйшлося правесці каля 30 дзён. Я могу сказаць, як забіваюць в этом памяшканні. Гэта адбіваецца не хутка. Гэтыя вось лаўкі адчыняюцца толькі на ноч. Гэта вакно таксама адчыняецца. Насупраць калідор, дзе адчыняецца яшчэ одно акно. Такім чынам создаецца сквозняк, які праходзіць адмысловым такім чынам, каб чалавека катаваць холадам. Это может быть марудно, это может быть худко, это залежит от того, в каком стане организм человека. Так как я был после химии, у меня больше-меньше был добрый стан физический, тому мне просто удалось оттуда выйти. Ты не можешь встать ночью вот с этой вот школки. Это просто дровляный такой лист. За попытку встать покарание выписывается еще один рапорт. Спочатку можна було присідати, що я робив. Просто коли ти не будеш присідати, то просто організм дає такий сигнал, що ти помреш. І тому я ось так ось присідав. Как просто не померти. Это приходилось робити здесь раз у полгодини. Потім заборонили это. І можна було тільки лежати. Причому руки треба було тримати ось так ось зверху, щоб вони могли про своє окенце бачити. Першие сотни нормально, другие починалася кружиться голова. Третьи сотни тоже починало не соображать, что вокруг отбывается. Это одиночная камера, там можно было с собой брать только мыло и полотенце. Я пытался обмотаться полотенцем, как просто не замерзнуть там. Але коли на это бачили, мы выписывали рапорт. Порушенні. Бо їх задача була максимально катувати чоловіка. Тоді це не було вже в цьому сенсі, тому що моя справа кримінальна вже була закрита. Для чого вони це робили, я до цього не ведаю. Тобто нема було сенсу там ніякі там признання, показання і інше. Просто так працює система. У той же ж камері до мене тут був Вітольд Ашурик сидів там, якого забили. Менавіта в цій камері. Але у тим випадку ми вирішили зробити це хутко. Як його забивали, було чутно. Є шмат свідок, бо праз стінку там знаходиться такий так званий кабінет, куди можна було дзвонити. І як ми так не вирішили, що всі останні зневолені просто чули цей процес забойства і навіть ведали, хто це зробив. І цей чоловік там працює, і його так само бачив. Нормально працює. Я б не хотів концентрувати увагу на ніяких національних приналежностях, але я зауважив, що серед Ахови не було білоруських амаль фамілій. Тому у мене склалося враження в тому, що це просто відбувається геноцид. Там були сплошь російські фамілії. І далее я могу сказать об том, что вот эта желтая бирка, якую вы можете убачить, она не дозволяла выйти ранее призначенного термину. Мы ходили первые завсёды у строї, как тюремщики могли нас первыми бачить. Это был как маркер, как сигнал, как прицел такие на лбе. Покарання виносилися отвольно, просто він приходив і казав, що у тебе не зачинен гузик. Але він зачинен, але це було неважно. Ось так от спрацювала система, а зараз я б хотів дати слово наступної колеги по нещастю. Вітаю, шановне господарство. Мене звуть Ірина Щасна. Я пробула за кратами амаль 4 години.
Я пачну з прамовы з таго, што сёння вельмі сумная дата. Роўна год назад у катавальні, у так званай папраўчай установе быў знішчаны палітвязень, актывіст Ігор Лейнік. Ён памёр трагічна, таму што яму не аказалі медычную дапамогу. Гэта быў вельмі хворы чалавек. І калі мы сёння аб гэтым кажам, то ёсць сапраўдная небяспека таго, што кожны з тых тысяч, якія зараз знаходзяцца ў вязніцах, рызыкуюць сваім уласным жыццём, сваім уласным здароўем штодня. І я мушу падзяліцца з вами тым, што я бачыла ў жаночай папраўчай калоніі нумар 4. Скажу пра умовы працы. Праца ёсць прымусовая на фабрыке, праца ёсць па-за фабрыкай. Калі гэта зіма і шмат снегу, жанчына, нягледзячы на яе стан здароўя, мусіць цягаць вялікія мехі са снегам па 30 кілаграм. Уявіце для жанчыны. Усе ўяўляюць, як уладкаваны жаночы арганізм. І калі жанчына па 3-4 гадзіны цягае гэты снег, я бачыла жанчыну, якая гэта рабіла з перабітым пазваночнікам. Я прошу прабачэння, Ірына, ласачка, крыху марудней, бо перакладчык не паспявае. Так, выбачаюсь. Хвалюйцеся, разумею. Я бачыла жанчыну з перабітым пазваночнікам, якая цягала гэтыя мехі. Я сама удзельнічала ў тым, калі я стаяла з яшчэ адной палітзняволенай і заклеивала пластырам шныры на жываце. Таму што у жанчыны, якая недавно перанесла аперацыю, разышліся шныры ад цяжкай працы. І медыцынскую дапамогу гэтай жанчыне ніхто не аказваў. Увогуле, атрымаць медыцынскую дапамогу у той установе, дзе я была, вельмі складана. Я ведаю прозвішчы жанчын, якія там знаходзяцца, якія зараз у вельмі цяжкім стане. Я не магу агучыць гэтае прозвішча з той нагоды, што я вельмі хвалююся за тых жанчын. Бо калі я скажу, я ведаю, што там ім будзе вельмі дрэнна. Там знаходзяцца пенсіянеркі, якія па свайму ўзросту не могуць выконваць усе правілы гэтага рэжыму. Чалавек у сталым узросце не можа, як робот, цэлы дзень выконваць нейкія работы. Але яны вымушаны гэта рабіць, бо іх няма іншага выйсця, іх пакараюць. Я сама была шмат разоў пакарана не за што. Я выйшла з калоніі ў статусе злоснага парушальніка. То бок гэта азначае выйсці на хатнюю хімію. Я скажу, што над беларусамі, якія туды трапляюць, здзекваюцца не толькі фізічна, але яшчэ і маральна. Ва ўстанове, дзе я знаходзілася, ёсць такая практыка, яна з'явілася дзесьці, можа, за год да майго вызвалення. Калі палітычных заганялі ў клуб перад нейкай лекцыяй, і палітычныя вымушаны былі слухаць расійскага спевака, шамана, які спяваў пра Расею. І вось, на думку супрацоўнікаў гэтай калоніі, мы павінны былі палюбіць Расею. Нас заўжды цкавалі тым, што мы нацысты. Нас заўжды папракалі вайной ва ўкраіне чамусьці. То бок мы былі для іх ворагамі ідэйна чуждыя. Потым, калі я вызвалілася, я даведалася пра лёс свайго сябра, які, на жаль, да сих пор сидзіць. За некалькі слоў, якія літаральна гучалі так: добра, што вызвалілі Херсон, гэты чалавек адседзеў вось у гэтым месцы 60 сотняў і страціў там усё сваё здароўе. І зараз гэты чалавек знаходзіцца таксама ў небяспецы. Таму, шановне гаспадарства, я хочу сказаць, што час скончваецца, часу няма. Сотні людзей могуць згубіць здароўе і жыццё. Ну і напрыканцы скажу, што я чую былы палітвязень. Не, такога не бывае. Нават калі мы вызваляемся, мы все равно застаемся там. І чым дольше чалавек праводзіць у гэтых мясцінах, тым меней у яго шансаў пабудаваць нармальнае жыццё на свабодзе. Дякую.
Шановне господарство, тут ще у працях гэтай інфармацыі пра цкаванне за беларускую мову і за перабыванне ў расейцаў. У нашай залі знаходзіцца жонка палізняволенага Дзеніса Івашына, якая атрымала недавно пэўную інфармацыю. Ольга, можа, вы з намі падзеліцесь? Добрый день. Так, сапраўды, не так давно з'явилась информация, пришла в СМИ про то, что моего мужа Дениса, калі ён знаходзіўся ў Магілёўскай калоніі, пазбавілі тэлефанаванняў за то, что ён размаўляў па-беларуску. И не толькі гэта, там яшчэ некаторыя былі цкаванні менавіта за беларускую мову, стасуецца па-беларуску і з бацькамі. Але тым не менш, мы можам узгадаць, як першае тэлефанаванне бацькам было, і Денис вымушаны быў размаўляць па-расійску. Таксама я недавно пераглядала лісты яго і бачыла, што нават каперты падпісаны ягонай рукой, але падпісаныя па-расійску, што таксама на якога не падобна. І менавіта гэта каперты з Магілёўскай калоніі. Дякую, Ольга. Зараз слово предоставляется Святлане Мацкевич. Святлана представляє Асоціацію сваяков і колішніх політв'язнів. Будь ласка. Дякую. Коллеги, я, наверное, сейчас не буду особо обращать внимание на множество тех фактов, пыток і катуванням, які зараз тримаються наші політв'язні. Але агучу таку агульну позицію Асоціації родних і былих політв'язнів. Пробачьте, буду по-российски. Ассоциация родных и бывших политзаключенных сохраняет свою позицию по запуску гуманитарного трека освобождения политзаключенных через переговоры. Освобождение политзаключенных необходимо и возможно. Требует объединения и расширения усилий всех политических акторов. Мы продолжаем придерживаться следующих принципов. Люди превыше всего. Наш приоритет – спасение жизни. Нам нужно, чтобы люди возвращались домой живыми, а не умирали героически в тюрьме. Немедленные действия по их спасению должны стоять выше долгосрочных политических целей. Конструктивный диалог для достижения ощутимого прогресса должен привести к освобождению всех политических заключенных и полной остановке репрессий. Необходимы уступки в зависимости от освобождения. Никаких выгод для режима без освобождения политических заключенных. Западные политики не должны отказываться от рычагов влияния без ощутимых гуманитарных шагов взамен. Поэтапные и расширенные действия. Освобождение началось с небольших групп и должно распространяться на более широкие группы, пока каждый политзаключенный не будет освобожден. Мы отмечаем, что за 2 года с начала наших заявлений и действий по разворачиванию гуманитарного трека, вопреки утверждениям о давлении, очевиден определенный прогресс в освобождении политзаключенных через переговоры, который демонстрируют американские партнеры и иные политики. Все, что ранее считалось нереальным, становится реальностью. Мы констатируем, что политический контекст для достижения задачи освобождения существенно изменился. Гуманитарный трек включается в широкий процесс переговоров по Украине и становится поводом для вхождения в них иных акторов. Ключевыми политическими игроками определяется формат переговоров по войне в Украине, уточняется повестка. Параллельно поднимается вопрос об освобождении политзаключенных и военнопленных в Украине и России.
Необходимость внесения рамок прав человека и демократии, гуманитарных и моральных аспектов в этих переговорах становится особенно острой. Мы считаем, что вопрос освобождения белорусских политзаключенных также должен рассматриваться через включение Беларуси в повестку дня переговоров с участием белорусских политиков. Мы приветствуем предпринимаемые американской стороной усилия в этом направлении и надеемся, что к процессу активно присоединятся европейские партнеры и скоординируют свои усилия. Мы призываем все политические силы с белорусской стороны максимально сконцентрироваться на задаче освобождения политзаключенных, снизить конфликтность и чрезмерную категоричность по причинам своих политических разногласий, личных и групповых интересов, искать точки компромисса между собой и придерживаться установок реалистичности и достижения гуманитарных целей. Процесс освобождения политзаключенных должен быть продолжен. Репрессии должны быть прекращены. Принцип «не навреди» должен стать ключевым во взаимодействии всех сторон. Не навреди еще сидящим политзаключенным, не навреди их родным и близким, не навреди Беларуси, своим согражданам и тем, кто действует и активно продвигает процесс освобождения всех несправедливо осужденных. Дякую, Світлана. Зараз у нас є можливість почути юридичний коментар по ситуації з політзневоленими. У нашій залі присутніша адвокатка, яка працювала з політзневоленими, але тут є певні передстороги безпеки і анонімності. Будь ласка, не здимайте спадарню Алену, не робіть здимків і не здимайте. Будь ласка. Так, я адвокат, але уже бунає, тому що відносно мене була озвучена кримінальна справа, і я була, майже що в тих умовах, які коментувалися на цьому здимку, это справді вельми тяжкие умови. Хочу отзначить, что белорусское законодательство при владі Лукашенко на ніколи не визначалося демократичністю, гуманністю, але те, що почало робитися після 2020 года, это виходить за всякие рамки. Люди просто могли сходить на улицы, проверить телефон, и когда знаходились там некая символика или нечто такое, что могло свідчить о том, что человек принимал удел у мероприятия в протесте 2020 года, то его чекал, конечно, суд. Хочу позначить, что нарушаются все законодавчие нормы, які були на протягу 20 років Лукашенком змінені у бок жорсткості. Для іншого, для всіх крилата фраза, яку сказав сам Лукашенко, що іноді не до закону. І дана велика вольниця і силовим органам, і суду так само, які всі це користаються. Наприклад, згодно з кримінально-процесуальним кодексом, ось той же догляд предметів, наприклад, підходять на вулиці, кажуть, покажи свій телефон, то закон трактує так, що огляд предметів може бути здійснений тільки тоді, коли є неспречні сліди здійснення некого громадського опасного діяння. Ось ці інші моменти, які вказують на те, що чоловік справді зробив некий трудний поступок.
Але міліція запросто гэтым карыстаецца. Я могу привести прыклады. Вось калі я была на Окрестина, то могу засведчыць, што поступила жанчына, якая у офіс, дзе яна працавала, у офіс прыйшлі силовики, каб здзейсніць там обшук. І ўсіх, хто знаходзіўся у офісе ў гэтым, і нават тых, хто на лестнице знаходзіўся, усім сказалі, каб вели тэлефоны, і незаконна праводзіўся агляд гэтых тэлефонаў. Хоць ніякіх нават малейшых сведчанняў таго, што гэтыя людзі здзейснілі правапарушэнне, абсолютно не было. Таксама, наприклад, можу привести одну жанчину, яка прийшла до свого участкового, каб поскардзіцца на тое, што у яе сестры праводзіўся обшук, і у працэсе гэтага обшука міліцыянты доставали усе продукты, высыпали на подлогу, там и олей, и молоко, а больше за тое, яны доставали яйки и кидали об стены. И у этой квартиры находилась старая женщина. Ей стало вельми дрэнна, но это не спыняло этих силовиков. И тому старая женщина, которая была со мной на Окрестина, она пришла до участкового, поговорить нам это он, что так не говорить. А я участковый замест того, как разобраться, и он сказал, давай сюда свой телефон. И на жаль, у женщины был здымок, який свідчив про те, що у 20-му годі вона була на мероприємстві. Я казала про огляд. Затримання так само воно регламентується нормами Кримінально-процесуального кодексу. Затримання може бути здійснено тільки тоді, коли є відовочні докази того, що чоловік здійснив зловмисний учинок, який підпадає під кримінальну відповідальність. Ці, наприклад, є постанови слідчих органів, ці постанови суда, ці відовочці прямо кажуть, що цей чоловік здійснив тоє і тоє. А також людей затримують насуперек закону і притягують як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Великая колькость справ разглядается за экстремистские материалы. Хочу сказать, что есть республиканский список экстремистских материалов, які треба полдня розглядати, бо він утримує около 1500 матеріалів, які лічаться екстремістськими. І ось доходить до абсурда, коли чоловік, наприклад, читав Дуніна Марцинкевича. Це дядько класик білоруської літератури, який жив, творив аж у 19 столітті. Між іншим, є приклади того, що ці твори Дуніна Марцинкевича знімаються з бібліотеку, а людей, коли відомо стане, що вони читали ці твори, ці ставили лайк під творами, притягують до отказности. Хочу сказать, что не спиняются такие незаконные деньги як с боку суда, як с боку силовиков, и это выкликает великую тревогу. Есть Римский статут Международного криминального суда, у яким утримується свідчення того, що з'являється
геноцидом. Вось тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта сапраўдны геноцид. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. І вакол шмат дэмакратычных дзяржаў. І мы спадзяемся на тое, што наша краіна заслужыць таксама увагу з боку міжнароднай супольнасці. І людзі, якія пакутуюць і адбываюць вельмі вялікія тэрміны, а таксама іх бацькі і родныя вельмі чакаюць, што будзе своечасова аказана дапамога. Мы проста крычым СОС. Дапамажыце нам, беларусам. Дякую. Дякую усім прамоўцам за іх словы. Зараз пачынаецца частка пытанняў. Калі ласка, задавайце пытанні. Задаючы пытання, прадстаўцеся, калі ласка, можа агучыце да каго пытанне і, калі можна, сцісла адно, максімум 2 пытання. Калі ласка. Добрый день, Юрий Лихтарович, белорусская редакция Польского радио. Ну, питание, может быть, агульно для всех, але, может быть, спадарю Зянову Станиславович сказал бы, бо вы казали агульные такие личбы, что тысячи, сотни человек, але ці вы маете дадзеныя, например, хотя бы вось по этих справах звязаных с списом экстремизму, колькі за апошні год, за апошнія гады чалавек пацярпела ад гэтага. Дзякую. Официальная звестка 1300, ну, может, туды-сюды. Некалькі людей прямо меняется. Официальная звестка 1300. Может быть, туды-сюды, бо лічбы меняются, бо кожны дзень адбываюцца арышты. Это 1300, якія лічацца палітзняволенымі. Людей, якія сядзяць у турмах па падазрэнні у нейкім, не крымінальным, але палітычным злачынстве, а злачынства палітычнае можа быць вот такі значок носіць у чырвона-белым. Іх десяткі тысяч. Шмат нефіксіраваных смерцяў, в сэнсе мы знаем па звестках сведкаў, з якімі мы спатыкаліся. Але яны не зафіксаваныя у дакументах. Тыя людзі, якія выйшлі з турмы і якія праз некалькі месяцаў памерлі пасля катавання. Такія звесткі ёсць. Афіцыйна 7 асобаў афіцыйна засведчаны, якія былі забіты і памерлі ў турме. Я пра іх ужо казаў. Што найбольш небяспечна? Што дзейнічае рэпрэсіўная машына. Это значыць, кожны дзень на працягу гэтых 5 гадоў амаль што хапаюць людзей. Хоць некалькі чалавек, але хапаюць кожны дзень. А бывае па 30, 40 і больш. Вось па гэтых жа самых фактах, пра якія гаварылі тут сведкі. Придумана з'ява, называецца экстрэмізм. І тут гаварылася, шановны спадарні адвакат, што больш 1500 пазіцый экстрэмісцкіх. І нават класікі 19 стагоддзя, якіх вывучалі ў школах, занесены экстрэмістам. Вось па гэтых пазіцыях любого чалавека могуць схапіць. Таму мы ставім задачу, каб вызваленне палітвязняў, каб іх абмен на скасаванне пэўных санкцый, якія шкодныя беларускаму народу, якія нічога не даюць, каб яны адбываліся ў пакеце. Это значыцца вызваленне і спыненне рэпрэсій. Таму што людзей, якіх выпускаюць, тут жа арыштоўваюць іншых і папаўняюць турмы. Вось наш зварот і да еўрапейскіх палітыкаў гэтае пытанне разглядаць у пакеце. Вызвалення палітвязняў і спыненне рэпрэсій. Магчымасці такія ёсць.
Паўтараю яшчэ канкрэтныя лічбы. Папраўляе заўсёды ёсць такая арганізацыя «Вясна» па правах чалавека. Яны даюць такія лічбы, яны мяняюцца. Ну, там некалькі чалавек туды-сюды, бо ад іх залежыць, якая кваліфікацыя палізняволеного. Так вот, у агуле на сённяшні дзень это 1300, якія кваліфікуюцца як палітычныя. Дякую. Яшчэ пытанне? Так, калі ласка. Добрый день, Войtek Барович, амбассадор Королевства Нидерландов. Дякую великий за эти сведчения про всех эти поразы, які ви отримали, як люди у мілярських турмах. Моє питання на полполітичне, на полгромадське. Ось питання у тому, ці ваш апел сьогоднішній, він ніяк координується з іншими, які є і доходять з боку білоруських ці демократичних сил, ці білоруських організацій. Ці так само правоохорончих зрухів, так ви успомнили з паном Зіном Станіславовичем «Весну», але ці это особне некие деяния, ці это некие деяния узгодненные з іншими. Дякую. Падыходы розныя, потому что ёсць такія арганізацыі, якія падтрымліваюць агульную палітыку Еўразвяза душыць рэжым санкцыямі, душыць яго до таго часу, пакуль не выпусцяць палітвязняў. Мы расцениваем, что такая метода не дзейнічае, бо ўжо 5 год показали, что она не дзейнічае, что гэта вельмі агульны неканкрэтны падыход, і рэальныя людзі паміраюць, людзей катаюць, і яны прадастаўлены самі сабе. Значит, ёсць арганізацыі, якія падтрымліваюць такую пазіцыю. Это не секрет, это организация, так званый офис Тихановской. Это НАУ, это, який узначальвае Спадар Латушка. И он выступает каждый день, постоянно. И позиция такая: душить, спынить всякие отношения с режимом, заблокировать полностью чугунку. Она и так заблокована. Заблоковать еще и гандлёвые перевозки. Заблокаваць усё, і тады рэжым здохне. Прабачце за такое слово, але ён не здохне, таму што адкрыта расійская мяжа. Ён пайшоў у Расію. Пайшла яго ўся эканоміка, пайшоў гандаль туды, і яны працуюць на расійскую военную машину, на военно-промысловый комплекс. І маюць адтуль прыбыткі. І таким чынам у Беларусь сілком вот гэтая палітыка агульных санкцыяў, яна штурхае Беларусь у Россию, штурхае до Путина. Путину это выгодно. Наша позиция другая, что треба это оттягнуть. И с другого боку, что значит агульные санкции? Калі ідзе война, и калі режим Лукашенко поставляет зброю, скажем, у России, допустим, ремонтуя самолеты у Барановича, ці, допустим, там выпуская патроны, ці ракеты, то на их повинны быть санкции. Але ж санкции агульные. Нема поставки лекарств, скажем, так? Нема поставки секонд-хенд, уживаного одения, а белорусы в значной ступени використовували гэтую мачимость апрануться, бо у багатых людей мало как бренды, так сказать, атрымліваць. Нават туалетную паперу мы прочитали гэты апошні список, які у список санкций, там 1000 позиций, у тым ліку нават туалетная папера. И я приводил приклад, а что значит калійдокомбинат? Он же не выпускает ни танки, ни самолеты. И он дает прибыток у бюджет, платить податки. И он выгодный белорусскому народу. Так это нам потребно это. Конечно, режиму так само прибыток, зразумело. Это зразумело. Але санкції агульні, яны душать громадство.
яны душаць народ. Павінны быць канкрэтныя, што звязана з вайной. Вот наша пазіцыя. Вот. І гэтая пазіцыя, яна, ну, мы стаім на гэтым жорстка, і нам вельмі, значыцца, ну, вот, практычна она пацвярджаецца вот тым амерыканскім опытам. Што датычыць гэтых арганізацый, якія падтрымліваюць палітыку санкцый, я думаю, што яны будуць свае думкі мяняць тады, калі зменіцца палітыка Еўразвяза. Мы вельмі спадзяёмся, што ў гэтай сітуацыі, якая зараз узнікла у сувязі з перамовамі аб міры, у сувязі з гэтымі разыходжаннямі паміж адміністрацыяй Трампа і паміж еўрапейскімі структурамі, што тут вельмі важна, каб Еўропа дапамагла Беларусі, дапамагла гуманітарна вызваліць гэтых людзей. Гэта першы крок. А другі крок – адцягнуць Беларусь, адцягнуць грамадства, адцягнуць гэтую краіну ад паглынання Расіі. Таму што паглынанне Беларусі Расіяй – гэта катастрофа для Еўропы. Гэта катастрофа, таму што беларуская тэрыторыя, яна мае вялікае стратэгічнае значэнне. Калі будуць тут рускія танкі, рускія ракеты, калі тут будзе Расія стаяць на бугу, гэта пагроза Польшчы, гэта пагроза Літве, гэта пагроза Латвіі, пагроза Украіны, гэта балкон, які надвісае над усёй Еўропай. І небяспека ў тым, што Пуцін адкрыта пра гэта кажа. Ён жа адкрыта пагражае Еўропе. Ён адкрыта пра гэта кажа. Гэта сур'ёзная пагроза. І тое, што ў гэтым годзе Пуцін рыхтуе ў Беларусі вайсковыя вучэнні, 15 дывізій, гэта вельмі небяспечная з'ява. Вельмі непакояцца украінцы, што будзе напад з поўначы. Але хутчэй за ўсё напад будзе зусім не на Украіну. Вось гэта вялікая небяспека. Трэба цвяроза на гэта глядзець. За Беларусь, за беларускі народ, за беларускую тэрыторыю Еўропа павінна змагацца. І першы крок вызваліць гэтых людзей. Ёсць магчымасць, не даць ім памерці. Гэта людзі актыўныя, там сядзіць эліта нацыі. Трэба іх вызваліць. Дапамажыце нам. Вот наш кліч. Еўропа, дапамажыце беларусам. І ўрэшце дапамажыце сабе, калі глядзіце перспектыву. Я бы еще чуть добавила, отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что было несколько попыток объединения усилий акторов демократических сил. В частности, было предложение создать такую рабочую группу, условно круглый стол, на площадке которого бы демократические силы координировали свои предложения, усилия в плане освобождения политзаключенных. Наша группа предлагала в рамках Координационного совета и провела слушания по политзаключенным, по проблеме политзаключенных. Было в декабре 2023 года. Это были Координационный совет второго созыва. И именно на этих слушаниях, собственно, обозначилось вот это разное видение и представление о том, как, собственно, осуществлять освобождение политзаключенных. К сожалению, ну, по крайней мере, на тот момент многие организации свои предложения выдвинули, но рабочая группа как совместная пока на сегодняшний день не работает. И я думаю, что этот вопрос опять должен подниматься как актуальный именно сейчас, где как та площадка, где все усилия и правозащитных организаций, гражданского общества, политиков, европейских представителей, дипломатов будут соответствующим образом координироваться. Калі дазволіце, я яшчэ крыху дадам, зараз спытанне Тамара, па пытанню падтрымкі падыхода, гуманістычнага падыхода і падыхода перамовы з рэжымам. Наш досвед стасавання з палітвязнямі, з тымі, хто выйшаў адтуль, паказвае, што большасць людзей, якія там былі і которые пацярпелі там, яны пагаджаюцца з нашай
стратэгіяй і хочуць, каб як мага хутчэй адтуль выйшлі людзі. Яны там былі, яны там бачылі, яны цярпелі. Таксама сваякі палітвязняў, наш досвед паказвае, большасцю падтрымліваюць. І, напэўна, гэтыя людзі маюць маральнае права, яны не палітыкі, але яны маюць маральнае права і свой голас. Дякую. Беларуская радыёрацыя, спадар Зянон, вы не супраць акцый, так бы мовіць, усіх, агульна, а вы маеце нейкае іншае меркаванне, што назвалі, прашу яшчэ раз об этом сказаць. Якія санкцыі патрэбна, каб былі у Беларусі для того, каб можна было вызваляць палітвязняў і гэта дзейнічае? Я откажу коротко. Санкции повинны носить конкретный характер супротив военной промысловости. Та, яка виробляє военную продукцию и допомагає России. Санкции накерованы на молочные продукты, на медицину, на белорускалі и так далее. Это належит всему народу и державе. Эти санкции бьют по всем народе. Таких санкций не повинно быть. Вот у чым коротко сутнасць. И далее. Гэтыя санкцыі, якія ўведзены, скажем, супроць беларускалі, ці белаві, ці чыгунка, павінна стаць тым аргументам для выцягнення палітвязняў з турмы. Вызваліць усіх палітвязняў, прыклад гавару, вызваліць усіх палітвязняў, усіх 1500, усіх астальных, и ликвидовать санкции против Белорускали, и ликвидовать закрытие белорусской чыгунки. Повинны люди контактовать с Европой. Это белорусам потребно, Европе потребно. Повинна быть обновлена Белавия. Тому это абсурд, это полный абсурд. Не дать людям контактовать с Европой. Яны же не распочали войну, они сами являются ахвярами этой оккупации. Вот наша позиция. Ці павінны быць супраць асоб у Беларусі санкцыі? Это ваше другое питание. Так. Значит, повинны быть санкции супраць особ, які здійснюють геноцид, і які порушають закони, і які повинні вовремя бути притягнуті до міжнародного суду. У нас засталося 4 хвилини. Може, опошнє питання у кого є? Ці коментарі, пожелання. Тоді все, будемо завершати. Дякую всім присутнім. До побачення.